مترو برو اومدم مترو پرسپک میر همه کسا برای نماز خدا مرد Yaç. Bir odam abi. Var ki. Maşallah maşallah. Ama hareket olsun namaz. Уважаемые пассажиры, полностью эскалатор. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила проезда. Правила проезда на московском движении. Потихоньку проходим, братья. Тихо, тихо, братья. Вот стоп, делайте. Adamlarda orasına. Amca be çektim Ne vardım ama برای نماز حرکت olsun. Teledva bırakın. Amican bu hamma biznesi yok çakesi. Nazik mekan mi? اینو مردم رو